कोर कत मज अबया लगित हेर पे बोन तान पे करान क्या हकट करान नचान और खोलोन पे कत पे यूट्यूबस पे पे लगे पे नशीद हाँ इला रब्बी वलैसा इलैया सिवा पे करान हकट हुस पे और इथे पे ब्या कोर सो अबया लगे सो दवे हुस पे योर पे क्या वन स्लो मोशनस मज वार वार पे तस समझ मसल यह कस अबया लजित और बुथ वुथ सोरे बंद अच्छा पे कोर गसान कुछ जमा पे करान आर्यो मार्यो तार्यो टिच पे करान सो करान तुम वुचमुत सह क्या फायदे क्या मतलब अत मज क्या मतलब अच्छा खाना इथे पे लड़का कर और माशा अल्लाह बन हुत मज बोजन वन तह कहें लेकिन तोत वन तम अत कह वो पता अंदर ये लड़के कि कूर वो पता वो गरज चीज कर दरबदरी कर वो पन पान पर्द कम खुद इंसान करान यह नबरम अबया यह तुज जीनत छुपावन खुद वो यह पर्द गि बजात खुद मुजयन आसन बाकियन तुम कुन ज्यादा अट्रैक्ट कर समझ मसल इसलिए अगर अस मज जन वन से अमिस कर अरब पे फोन सऊदी अरबिया पे आव फोन सऊदी अरबिया एम्बेसी पे आव फोन शेच मे योर वो से फोन आमुत सऊदी अरबिक बादशाह ओन कि 12 बजे कर फोन कह जरूरत ईत पोस जरूरत बस दिन खुद तैयार 12 बजे कर फोन कर बराबर और अगर ऐलान ग मतलब गाटस पे दिन सुबह 6 बजे क्या तोमलस 30 किलो हर कह फ्री काल पे शंग कह शोंगन गाटस मज सदी कथा लेकिन यह रब्बुल आलमीन वन कि मंगियो मे बह दिमो मगर मंगान वन जरूरत फ़अन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा सं रिवायत वन सअलतु रसूलल्लाह मे कोर सवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन हाज़िहिल आया इत आयतस मुतअल्लिक़ वल्लज़ीना युअतूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिला ये मतलब क्या यम तिम कान करान और तो तिमन दिलस मज क्या खौफ वन मे कोर सवाल अहुमुल्लज़ीना यशरबूनल खमर व यसरिक़ून यम तिम लोग यम शराब चवान और चोर करान यम खौफ आसान सदी कथा फरमावान रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमो ला या बिन्त सिद्दीक़ वन रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु फरमो ए सिद्दीक़ सज कूर ना अबू बकर सिद्दीक़ सज कूर नहीं वन ए सिद्दीक़ सज कूर ना वलाकिन्नहुम लज़ीना यसूमून व युसल्लून यम तिम यम रोज़ थवान और नमाज पढ़ान व यतसद्दक़ून और सदक़ा करान व हुम यख़ाफ़ून अल्ला तुक़बल मिनहुम लेकिन खौफ आसान कि यम खौफ खबर यम गसन अस निश रद गसन खबर गसना कबूल कि उम्मीद आसान लेकिन खौफ आसान खबर यम गसन व कबूल कि कबूलियत मुतलिक खौफ आवा समझ मसल गो नियत अमल कर लेकिन पे इतरावन पे नियत अमलन पे कह बल्कि हमेशा खौफ हालत मे बेड़ बज पे बेड़ बज क़ाल हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमावन वो हसन बसरी क्या फरमा वन अल मुमिनु जमा इहसानन व शफ़क़ा वन मोमिन जमा करान एहसान तो शफ़क़ा एहसान गो यह रुच अमल करान लेकिन होर खौफ वल मुनाफिकु जमा इसाअतन व अमना मुनाफिक जमा करान बुरा अमल तो बे अमनस मज परवाह कह गो योर गश्ती कल किनी जनतस वन मुनाफिक वन मोमिन करान रुच अमल होर क्या खौफ लेकिन मुनाफिक क्या करान सह बुरा अमल करान लेकिन होर अमनस जन जन दरवाजस पे तन अक अंदर सुम्मा तलल हसन पे कर हसन बसरी सबन इन्नल्लज़ीना हुम मिन खशियति रब्बिहिम मुश्फ़िक़ून हाँ मोमिनन हिंद सिफत कद अफ़लहल मोमिनून रब फरमावान क्या यम हसा पन्निस यानी यम रब सद खशियत सद क्या खौफस मज आसान मोमिनन हिंद सिफत नमाज गुजारन हिंद सिफत अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन युस सारी जानन कि आज मुअल्लिम एकेडमी उमन तहत अख लकुट अख रिसाल पर्न यथ नाव सिफ़ातु इबादिर रहमान यथ नाव सिफ़ातु इबादिर रहमान रहमान सिंदन बंदन हिंद सिफ़ात रहमान सिंदन बंदन हिंद सिफ़ात और यह रिसाल शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ इब्नु अब्दुल मुहसिन अल बद्र हफ़िज़हुल्लाह इंशाअल्लाह ताला यह वुचुन यह रिसाल यानी रहमान सिंद बंद आसान अदन तिहंद सिफ़ात सह कर शेख सोरे जिक्र पाने कि
امہِ رِسالُک فٲیدٕ کیاہ چھُ أسۍ کیازِ پرو یہِ امہِ سۭتۍ کیاہ فٲیدٕ مِلہِ اَسہِ گۄڈٕنیُکُے چیٖز چھُ اَتھ منٛز کہِ اَسہِ گژھِ نیت آسٕنۍ صحیح أسۍ گژھو آسٕنۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رضامنٛدی حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ آمٕتۍ نہ گوٚو سُہ گژھِ آسُن تیٚلے چھُ اَتھ فٲیدٕ تیٚلے چھُ یہِ اجر تیٚلے مِلہِ اَسہِ أکِس اِنسانَس اَتھ پٮ۪ٹھ اجر اگر أکِس اِنسانَس نیت آسہِ بہٕ یِمہٕ چکرس مِثال کے طور پر چھُنہ کانٛہہ وَنان وَلہٕ اَپٲری کرو چکر گوٚو أمِس کھسہِ نہٕ گۄناہ کھوٚت نہٕ أمِس کینٛہہ لیکِن اجر تہِ مِلٮ۪س نہٕ کِہینۍ گوٚو اس لیے اور اگر وۄنۍ أمِس اوس غرض کہِ ریا کٲری بہٕ ہاو کہِ بہٕ تہِ ہسا چھُس علم حٲصِل کران اور باقٕے تیٚلہِ چھُ پتہٕ تیٚلہِ زالن أمۍ سٕنٛدے ذٔریعہٕ جہنم چھا ٹھیٖک اس لیے یہِ چھُ تھاوُن حِصہٕ پنٕنۍ نیت چھِ صحیح کرٕنۍ خٲلِص کرٕنۍ کہِ أسۍ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رضامنٛدی حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ یور آمٕتۍ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ اَسہِ اخلاص عطا اور بیٚیہِ تھٲوِنۍ اَسہِ اللہ تعالیٰ سٲنۍ دِل تمام قٕسمہٕ کیو خُرافاتو نِش اور گنٛدگیو نِش تھٲوِنۍ اللہ تعالیٰ پاک آمیٖن یا رب العالمیٖن تہٕ أسۍ وٕچھو سیوٚدُے اَتھ منٛز چھُ شیخ صٲبن پانے کوٚرمُت سورُے ذِکِر کہِ یہِ رِسالہٕ کَتھ مُتعلِق چھُ ٹھیٖک چھا أسۍ واتو سیوٚدُے پیج نمبر 5 چھُنہ یِہوے بسم اللہ الرحمٰن الرحیٖم یعنی یُس کِتابہِ چھُ لیکھِتھ تَتٮ۪ن بۄن کَنۍ پیج نمبر 5 آو سارنٕے اَتھِ فرمان بسم اللہ الرحمٰن الرحیٖم اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ پرٛٮ۪تھ ناوٕ ذٔریعہٕ مدد حٲصِل کٔرِتھ یُس رحمت وول چھُ اور رحم کرن وول چھُس بہٕ یہِ رِسالہٕ شروٗع کران اَتھ منٛز چھُ یہِ محضوٗف آسان فرمان الحمدُاللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وَنان تمام تعٲریٖف اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ اور دروٗد تہٕ سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن پٮ۪ٹھ اور بیٚیہِ تِہنٛدٮ۪ن پیروکارن پٮ۪ٹھ یعنی اہلِ بیتن پٮ۪ٹھ وصحبہ اور بیٚیہِ تِہنٛدٮ۪ن صحابن پٮ۪ٹھ ومن والاه اور بیٚیہِ تِمن پٮ۪ٹھ یِم تِمن سۭتۍ موالات تھاوان ٲسۍ یعنی مطلب یِم تِمن سۭتۍ محبت تھاوان چھِ یعنی تمام مُسلمانن پٮ۪ٹھ ٲسِن سا رۄب سٕنٛدِ طرفہٕ رحمت اما بعد یعنی اما بعد چھُ یِوان کَمہِ خٲطرٕ اِستعمال کرنہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یعنی حمدو ثنا پتہٕ مین ٹاپِکس پٮ۪ٹھ یِوان چھُ اکھ نفر اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تہِ ٲسۍ پنٕنٮ۪ن خُطبن منٛز کیاہ کران اِستعمال وَنان فإن مقام العبوٗدیہ عبوٗدیۃ للہ مقام عظیٖم وَنان بے شک یُس رۄبہٕ سٕنٛدِ بندگی ہُنٛد مقام چھُنہ یعنی اکھ اِنسان بنہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد بنٛدٕ یہِ ہسا چھُ اکھ تھوٚد مقام بل ہوا اشرف المقامات بلکہِ یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ شرف وول مقام تمام یِم تہِ أمِس تھزر بجر گژھن حٲصِل تَمہِ منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ تھوٚد چیٖز بندگی ہُنٛد مقام یہِ بنہِ رۄبہٕ سُنٛد بنٛدٕ التی امتدح اللہ بها انبیاءہ واولیاءہ یعنی امہِ مقام ذٔریعہٕ امہِ بندگی سۭتۍ چھُ اللہ تعالیٰ تعٲریٖف کران کمن پنٕنٮ۪ن انبیاہن اور اولیاہن ییٚلہِ اللہ تعالیٰ کٲنٛسہِ پیغمبرس چھُنہ تعٲریٖف کران اللہ تعالیٰ فرماوان یہِ اوس میون بنٛدٕ چھُنہ اللہ تعالیٰ فرماوان سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وۄنۍ چھُنہ تھوٚد اکھ معجزہ آمُت عطا کرنہٕ رسول اللہ علیہ صلاتُ وسلام کہِ تِم آیہِ کرناونہٕ راتھ کیُتھ سفر مسجدِ حرام پٮ۪ٹھ مسجدِ اقصا اور پتہٕ آیہِ 7 آسمانن ہٕنٛز سٲر تِم کرناونہٕ اور رۄبن کیاہ فرموو سبحان الذی اسرا بعبدہ رۄبن فرموو میون بنٛدٕ چھُ یہِ آو سمجھ یِتھٕے پٲٹھۍ فرماوان تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ بابرکت چھُ سُہ اللہ تعالیٰ ییٚمۍ ہسا فرقان کوٚر نازل پننِس بنٛدس آو تۄہہِ سمجھ گوٚو اتٮ۪ن تہِ کیاہ فرموو رۄبن یہِ ہسا چھُ میون یِتھٕے پٲٹھۍ یہِ وٕچھو وعباد الرحمان یُس أسۍ پرُن چھُ رحمان سٕنٛدۍ بنٛدٕ اس لیے یِم چھِنہ رۄبہٕ سٕنٛدۍ نیک بنٛدٕ گوٚو اَتہِ توٚر فِکرِ کہِ رۄب ییٚلہِ تعٲریٖف کران چھُ سُہ چھُ کران بندگی ہِنٛدِ مقام ذٔریعہٕ تعٲریٖف ٹھیٖک چھا گوٚو یہِ چھُنہٕ لۄکُٹ کانٛہہ مقام یہِ چھُ تھوٚد مقام واضاف اہلہا لنفسہ فی آیات عدیدہ رۄبن ہسا کٔرۍ یِم بندگی وٲلۍ چھِنہ رۄبہٕ سٕنٛدۍ بندگی کران تِمن کٔر رۄبن اضافت پانس پننِس ذاتس کُن تِمن کٔر رۄبن اضافت کوکُن پننِس ذاتس کُن کٔرنکھ نسبت واریاہن آیاتن منٛز مطلب یِہوے عباد الرحمان عبداللہ چھا ٹھیٖک گوٚو رۄبن کٔر نسبت بندگی یِمن بنٛدن ہِنٛز نسبت کٔرٕن کمن کُن پانس کُن تشریٖفن لہوٗم وتعلیتن لمقامہم یِمن یِہُنٛد شرف بیان کرنہٕ خٲطرٕ اور یِہُنٛد مقامٕچ کیاہ بُلندی بیان کرنہٕ خٲطرٕ ییٚلہِ رۄب فرمایہِ کٲنٛسہِ یہِ چھُ میون بنٛدٕ یہِ چھُنہ أمِس تعٲریٖف یہِ چھُ أمۍ سُنٛد شرف یِوان بیان کرنہٕ یہِ چھُ أمۍ سُنٛد تھوٚد مقام یِوان بیان ییٚلہِ أمِس اللہ تعالیٰ ونہِ کہِ یہِ کیاہ چھُ میون أسۍ چھِ ونان سٲری کہِ أسۍ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ بنٛدٕ لیکِن اتھ منٛز چھُنہٕ یہِ چھُنہٕ بوٚڑ معاملہٕ ییٚلہِ رۄب ونہِ کہِ یہِ چھُ میون بنٛدٕ تیٚلہِ چھُ اتھ منٛز تعٲریٖف لیکِن اسہِ چھُ بنُن رۄبہٕ سُنٛد بنٛدٕ وقد ذکر اللہ عز وجل لأہلِ هذا المقام الشریٖف اوصافا عدیدہ ونان رۄبن ہسا کٔرۍ یِمن یہِ شرفہٕ وول مقام آسہِ نہ حٲصِل گوٚمُت بندگی ہُنٛد مقام تِمن کٔرۍ رۄبن واریاہ اوصاف ذِکر ییٚلہِ تِمن کم کم وصف آسان چھِ
والسمات المباركة और बेकर अल्लाह ताला तिमन बाबरकत अवसाफ जिक्र सिमात गई कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खुसूसियात अल्लाह ताला कर तिम ऐसे जिक्र फी नुसूसिन कसीरा वारिहन नुसूसन मज वारिहन कुरान चन आयतन मज कर रबन जिक्र की यम मेन बंद छ तिमन क्या सिफात छ आसान यम स मेन बंद छ तिमन कम कम सिफात आसान छ लियजतहिद अल मुस्लिमु फिल इत्तिसाफ बिहा क्या जिक्र रबन असिम बयान ताकि मुसलमान कर मेहनत बित अन पानस मज यम सिफात मुसलमान कर मेहनत बिल क्या अन पानस मज यम सिफात वल अमली बिमुक्तजाहा और मुसलमान कर मेहनत की बासकर अत मुताबिक अमल बासकर अत मुताबिक अमल लियनाल अल मकाम अर रफी ताकि अमिस ति गछ हासिल थोद मकाम والشرف الكبير عند رب العالمين أمس تجاي بود شرف حاصل كمس نزدیک رب العالمين شنو يوي يتي بيشان شنو دنيا هس مزيتي كان كران شنو نيت شو كران كان كواليفاي شنو شنو एग्जांपल يوان ها تو شو نيت سامج وسي يتي بيت كومبيتيتيف एग्जाम شو كان كران كواليفاي پرگش سي يتي پچ انٹرويو ديوان شنو تكزن گٹن اوسك پاران يا تكزن گٹن اوسك پاران سكات کوچنگ سنٹر دسي دسان ها تو يجي كوس كتاب اوسك پاران تكت كوسك مهنت كران شنو غنا پکش باقي تي كران باقي چ ونا غير شرن وشت يش اسنا كار وربن كر اسين صفات ذكر مثلا ين باند آسان چ تمن كم كم صفات چ تاکي استعنو ين بانس مز يهو جو غرض رسال پرنو يرسين صفات وشو کہ رب يمن تعریف کران چ ونان چ یم چ مين باند استعنو تم صفات کات مز پنس پانس مز تاکي استي گس فضل حاصل يهو جنم نات ورتي يعني اسم کرو يهو وشني رايتن اور دم گسه تمشي چنف كهين فايده دم يود گست يسنا والله ترى دين دم قصنا مش نجاوب ومن أبرز المواضع التي ذكر الله فيها أوصاف عباده المؤمنين في سياق واحد ونصار يقول واضح ترين جاي يتمز الله تعالى هنا اكسي جاي بان المؤمن بندن هين صفات كري ذكر تمو مز اك جاي ما جاء في خواتم سورة الفرقان سورة الفرقان كس اندس پر آمد تمام يعني واریاہن جایَن چھُ رۄبن کٔرمٕژ ذِکر اور ییٚتٮ۪ن واریاہ صفت اِکوٹے چھِ آمٕتۍ ذِکر کرنَس تِمو منٛز چھِ اکھ جاے کۄس سورة الفرقان تِتھ پٲٹھۍ سورة المؤمنونَس منٛز چھِنہ آمٕتۍ قد افلح المؤمنون چھِنہ تِتھے پٲٹھۍ چھِ سورة الفرقان کِس اللہ اوسُکھ وَنان یپٲرۍ حظ یِمن پٕلیر पाक HDMI की आउटपुट मग घेता ठीक چھُ کیاہ وَنان ساروی کھۄتہٕ واضح جاے یۄس چھِ واضح جایو منٛز اکھ جاے ییٚتٮ۪ن اللہ تعالیٰ ہن پننٮ۪ن بنٛدن ہٕنٛدۍ صفات ذِکر کٔرۍ سۄ کیاہ چھِ سورة الفرقانٕچ اٮ۪نڈٕچ آیات حیث ذکر ثمانیة اوصاف ونان اللہ تعالیٰ ہن کٔرۍ اتھ منٛز ذِکر کٔژ وصف ٲٹھ وصف بدأها بقوله اللہ تعالیٰ ہن کٔر یِم شروٗع کِتھ پٲٹھۍ رۄبن فرمو وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا رحمان سٕنٛدۍ بنٛدٕ ہسا گٔے تِم یِم زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ توازو سان پکان تہٕ تکبر روٚستُے پکان چھِ وارٕ وارٕ پکان چھِ آو سمجھ ونان وفي هذا دلالة على عظيم اختصاصهم بما دل عليه هذا الاسم من معاني الرحمة وشو ربنا یُتھُے یِم اوصاف کٔرۍ نہ ذِکر ربنا کیاہ فرمو وعباد الرحمن ربنا فرمو نہٕ عباد اللہ کینٛہہ ربنا کیاہ فرمو عباد یِم ہسا چھُ رحمان سٕنٛدۍ بنٛدٕ ونان یہِ چھُ اتٮ۪ن کران دلالت کہِ یُس ہسا اتٮ۪ن یہِ رحمتُک ناو چھُنہ اللہ تعالیٰ ہس یعنی یِم ہسا یِم اتٮ۪ن یِم بنٛدٕ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ تِمن چھِ امہِ رحمت منٛز واریاہ چیٖز حٲصِل گٔمٕتۍ تِمن چھِ اللہ تعالیٰ ہن خاص پنُن رحم عطا کوٚرمُت ونان فبرحمته هداهم للایمان ونان رحمت ذٔریعے اللہ تعالیٰ ہن کوٚر پننہِ رحمت ذٔریعے تِمن کیاہ ایٖمانس کُن ہدایت چھُنہ یہِ چھِ رۄبہٕ سٕنٛز رحمت اگر اللہ تعالیٰ تہِ ہدایت کرِ یہِ کیاہ چھِ رۄبہٕ سٕنٛز رحمت ورباهم على طاعة الرحمن اور رحمت ذٔریعے کٔر تِمن اللہ تعالیٰ ہن تربیت کتھ پٮ۪ٹھ اطاعتس پٮ۪ٹھ اطاعت کرنُک توفیٖق دیُتنُکھ وحسن التقرب الیہ اور بیٚیہِ دیُتنُکھ توفیٖق کہِ تِم پے اللہ تعالیٰ سُنٛد تقرب گوٚو تِمن حٲصِل تِم بنے رۄبہٕ سٕنٛدۍ مقرب بنٛدٕ تِمن گوٚو رۄبہٕ سُنٛد قُرب حٲصِل تِمن گٔے رۄبہٕ سٕنٛز نزدیٖکی حٲصِل تۄہہِ سمجھ یِوان یہِ کِتھ کٔنۍ گوٚو سورُے تِمن حٲصِل رۄبہٕ سٕنٛدِ رحمت ذٔریعہٕ سمجھے یِوان یعنی اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ ییٚژھِ سُہ فرماوِ وعباد اللہ الذین یمشون علی الارض ہونا رۄبن فرمو نہٕ عباد اللہ کینٛہہ رۄبن کیاہ فرمو عباد اَتہِ ترٛاو فِکرِ رۄبن ییٚلہِ پننہِ رحمان ناو ذِکر کوٚر یِم ہسا یِم رحمان سٕنٛدۍ یِم بنٛدٕ چھِ یِمن یِم صفت چھِ یِمن چھِ رۄبہٕ سٕنٛز خاص رحمت حٲصِل آو سمجھ تمے رحمت ذٔریعہٕ کرنکھ رۄبن ہدایت تہِ اور تربیت تہِ اور بیٚیہِ دیُتنکھ پنُن نزدیٖکی حٲصِل کرنُک تہِ توفیٖق چھا ٹھیٖک مسلہٕ وٕچھتو وۄنۍ ثم عدد صفاتهم كل صفة مبدوءة بقوله والذين ونان امہِ پتہٕ گٔنٛزرٲے اللہ تعالیٰ ہن یِہنٛدۍ صفات
यमन कम कम खसूसियत छे और हर कं सिफत छु करन रब शुरू कम सीधे वल्लजीना वल्लदीना वल्लजीन यम सगै तिम यम सगै तिम यम सगै तिम وختم الله هذا السياق الكريم هذا السياق الكريم بذكر ما أعده لهم من ثواب عظيم وأجر جزيل और ये सोरी सियाक कोर अल्लाह तरहन खत्म कित पेट अल्लाह तरहन कोर जिक्र अल्लाह तरहन क्या इन खतर तैयार थो यमन खतर कुस अजर अजीम तैयार आमुत थावन और यमन खतर कोता कसीर सवाब आमुत तैयार थावन छना ये इन सिफात करो बद पत कोर रब्बल जिक्र कि आखिरतस मज क्या गछि यमन हासिल आखिरतस मज क्या गछि अमि क्या गछि से जो बोदो कि आखिरतस मज गसन यम चीज हासिल अस मिली हस अमि जरिए कि अस गसो यम सिफात पन्नस पानस मज अन ठीक मसल और रब्बल गजर एक एक लेट तिमन हसा छु यी सिफत तिमन हसा छु यी सिफत कुल कस सिफत है निंदर मा कस कस हां असली गस दुर्बीन आकासन बुशा दा सितुम पतिम माची वना वजदीरुम बिकुल मुस्लिमिन वना हर मुसलमान अस पेट हसा छु ये हक हां यसआ फी नजात नफ्सिही युस कोशिश ऐस करा कि मेनिस नफ्सस क्या गोस मिलुन नजात ऐसे ऐसा नजात करना वसआदतहा और इंसान अस की मगर सआदत मंदी हासिल गसिन तमिस पे यह हक कि अन यतअम्मल सिफात इबादिर रहमान तमिस पे गौर फिक्र करुन कि रहमान से यम बंद छ तिमन कम कम सिफात अल्लती वरदत फी हाज़ा सियाकुल मुबारक यमित सियाक असमज अल्लाह तआला इदन जिक्र फयअरिफहा मारिफतन जय्यदा बस तमिस पजन इन जानिन बेहतरीन पे इनके जाड़ वाले ना का यमश नी पर ना सिफात इन दस असल पे समझिन पत क्या कह रही ثم يسعى بعد ذلك في تحقيقها على أكمل وجه أم बत करे सु कोशिश की यम कर बो पूर क्या बेहतरीन तरीके से यानी कह चीज अमल मज अन खतर क्या गोड करन एक इंसानस गोड ना समझुन सु ये क्या सिफत छ तम अबू इबादुर रहमान الذين يمشون على الارض हौना आ वसा अक सिफत समझ पत न पाई क्या करन छ पत वशु तो योर वाट तुला हेर मा समझ की वो गोड छ क्या आसान कह चीज अमल अमल न खतर छ गोड चीज क्या समझ वो तवैशु हर का मुसलमान उसको नजात यसान छ और यसान छु कि मैं सग सआदत मंदी हासिल गसिन तमिस चीज सिफात समझिन और पर अप्लाई करन पन्ने जिंदगी में जान इस्त करो ना ये इंशाअल्लाह ना इंशाअल्लाह सो जिंदगी यानी सो सीधन पर रिसाल ये सो जिंदगी तब्दील करन वो रिसाल बन इंशाअल्लाह वश तो wana as-sifatul ula godnuk sifat الصفة الأولى ولن السكينة والوقار والتواضع لله ولعباده وانا godnuk sifat chi wan asan yaman machi sakina hasan sukun और yaman machi waqar asan waqar ko dignity imshi kya asan imshi asan halka nafar और besh yaman mas tawazu asan yaman machi takabbur asan यम सही चीज शी कमिस कदर करान रब से कदर तिशीन युथी मामला करान और बंदन से तिशीन युथी मामला करान यम रब से तवाज़ु इख्तियार करान क्या शो यम अल्लाह ताला से मोटकन तवाज़ु इख्तियार करान आजी इनके से इख्तियार करान और रब से बंदन मोटकन यम तकब्बुर करान और बेशी मन सकीना आप समझ मन क्या आसान यानी सुकून आसान और बेवकार आसान ठीक है वो शुगर नुक सिफत वही सिफत पानस मस पद कर क्या कहे तकब्बुर निश बचुन और बे पन्नस पानस मस वकार थाउन इज्जत एहतराम थाउन जल्दबाजी न थाउन पन्नस पानस मस वश्तो قال عز وجل وانا الله تعالى فرمان شو وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الله تعالى فرمان رحمان सिंध बांदा हसा गई तिम यम जमीन अस पेट पकान चित पेट हौना हौना मतलब इने नरमी सान सख्ती सान न वइज़ा क़ातबहुमुल जाहिलून और यानी मन जाहिल खिताब करान अगर का जाहिली ला इल्मी जहालत करन वली इसुची मन खिताब करान छु qalu salama इनके इस्तेमाल बना इस्तेमाल सुकात या तमन सलामती आसान समझ से इसना सवाल में से और बुरकात चलो सुन ठीक है وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا إذا سوري من فكري كما فرمان من صفات عباد الرحمن وجميل نعوتهم ونن إبراهيم سين باندشة تو كيف سين باندشوا رحمان سين ठीक है उस तो इब्राहिम सिंध बंद छे तीन जो सिफातों मज और तीन जो बेहतरीन खूबसूरत सिफातों मज हसा छे तवाज़ुहुम लिल्लाह तीन चुराबज मोटकन तवाज़ु करा इख्तियार अजी इनकी सारी इख्तियार करान तकब्बुर न करान वली इबादिही और रब सिंधन बंदन मोटकन दिशे तकब्बुर निश्चिन बचान तिम छे
تواضع اختيار. فيمشون بسكينة والطمأنينة ووقار. تم پکان سکون سان، اطمینان سان، وقار سان. تم جلد بازی کران وٹ تلان تم تکبر سان پکان. وهذا التواضع الذي دحر على مشيهم وهيئتهم انما هو ثمرة من ثمار الايمان. ونحن يشمعني التواضع شنو حاصل آسان گومت پکنس مز اور یعنی حیعتس مز تم کن پن جسم پکناوان بیہوان کت پٲٹھۍ چھِ ونان یہِ چھُ آسان ایمان کیو ثمراتو مز. یہِ کیازِ گوٚو تِمن حٲصِل؟ کیازِ تِمن چھُ ایمان. ایمانن کوٚر یہِ تواضع تِمن منٛز پٲدٕ. ییٚمِس ایمان آسہِ سُہ کرِ نہٕ تکبر. اصل یہِ گوٚو ایمان وجہ سۭتۍ. واثر من آثاری یہِ چھُ ایمان کیو آثارو منٛز اکھ اثر. یِمن کیازِ گوٚو یہِ تواضع حٲصِل؟ یِمن چھُ ایمان. آو سمجھ مسلہٕ؟ قال ابن عباس ونان ابن عباس فرماوان في قوله تعالى الذين يمشون على الارض هونا. ونان ابن عباس اوس فرماوان یُس رۄب چھُ نہ فرماوان یِم ہسا زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ پکان چھِ نرمی سان وارٕ وارٕ. ونان اوس بالطاعة یِم چھِ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ پکان اطاعت سان رۄبہٕ سٕنٛز نافرمٲنی کران چھِنہٕ. والعفاف بیٚیہِ چھِ یِم پاک دامنی تھاوان. والتواضع اور بیٚیہِ چھِ یِم تواضع اختیار کران تکبر چھِنہٕ کران. یِہوے گوٚو یمشون على الارض ہونا. وٕچھ اگر أسۍ یہِ صفت پانس منٛز چھِ انٕنۍ تیٚلہِ کیٛاہ چھِ اَسہِ رۄبہٕ سٕنٛز ییٚلہِ أسۍ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ پکو أسۍ کمہِ خٲطرٕ گژھو پکٕنۍ؟ اللہ تعالیٰ سٕنٛز اطاعت خٲطرٕ. اور بیٚیہِ کیٛاہ گژھو أسۍ اختیار کرٕنۍ؟ پاک دامنی. اور بیٚیہِ گژھو أسۍ اختیار کرٕنۍ تواضع تکبر گژھو نہٕ تھاوٕنۍ پانس منٛز. مثال تُہۍ زن آیو یور وۄنۍ ٲس نہٕ جاے کہیٖنۍ تہِ اَسہِ کٔڑ نہ واریاہن خٲطرٕ جاے اور وُنہِ تہِ چھُ مُمکِن کہِ أسۍ ہٮ۪کو بیٚیَن خٲطرٕ تہِ جاے کٔڑِتھ. لیکن کٲنٛسہِ چھُ مطلب عذاب نہ کرو. رسول اللہ علیہ صلاتُ وسلام فرمو کہِ پنٕنۍ پھیٚکۍ گژھن نرم تھاوٕنۍ. آو سا یہِ مُسلمانس خٲطرٕ. نتہٕ ؤنِو تُہۍ بیوٗٹھ نہ تۄہہِ نِش کانٛہہ تُہۍ دِیِو تٔمِس کھۄنہٕ وٹہِ سۭتۍ دکہٕ اُکنُے بِزنس ادا یہِ چھُنہٕ کرُن. آو سا یہِ مسلہٕ گوٚو غرض چھُ یہِ گژھِ اَسہِ منٛز یہِ آسُن کالٹی گژھِ نہ آسٕنۍ. ومن مظاہر تواضعہم وسکینتہم ونان تِہنٛدیو تواضع کیو اور سکیٖنہ کیو نشٲنیو منٛز چھُس یُس تِمن منٛز تواضع آسان چھِ عزیٖم کہِ ذٔریعہٕ آسان چھِ تمہِ منٛز چھِ یہِ چیٖز یعنی تمِچ نشٲنی سُہ کِتھ کٔنۍ چھُ ظٲہِر گژھان؟ انہم اذا واجہوٗ فی طریقہم بعض اہل السفہ والجہل. ییٚلہِ تِمن مُلاقات چھُنہ وتہِ پٮ۪ٹھ گژھان کمن سۭتۍ یِم بیوقوٗف آسان چھِ جاہل آسان چھِ فانہم یخاطبونہم بکلام سدید سالم من السفہ والجہل. یعنی تِمن چھُ کانٛہہ جاہل اور جہالت کران بیوقوٗف کانٛہہ بیوقوٗفی کران تِم یِتھُے تٔمِس یارٕ چھُنہ جواب دِوان سُہ جواب تتھ جوابس منٛز چھنہٕ بیوقوٗفی آسان تتھ منٛز چھنہٕ جہالت آسان. سمجھ یِہوے گوٚو مطلب هذا معنی قولہ واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلام. ییٚلہِ تِم جاہل کانٛہہ اور خطاب کران چھِ تِم چھِ تٔمِس یورٕ ونان سلام. سلام مطلب یعنی قولا یسلمون به من الاسم واللغو. تِم چھِ أمِس یورٕ تِژھ کلام ونان یتھ منٛز تِم بچان چھِ گۄناہ نِش. تِم چھِنہٕ پننِس کلامس منٛز گۄناہ کران اور فضوٗل چیٖز چھِنہٕ پننِس کلامس منٛز تِم کران. تۄہہِ سمجھ یِوان گوٚو غرض چھُ یِہوے چھُ. گوٚو یِم کیٛاہ چھِ کران؟ واذا خاطبهم الجاہلون قالوا. نتہٕ ؤنِو کانٛہہ اور تۄہہِ مطلب بُرٕ کانٛہہ چیٖز آو سمجھ تُہۍ وٕچھِو تٔمِس بہٕ دِمے جامن ترٕٛہ ہا بہٕ ساتہٕ ییٚتھی مٲرِتھ تہِ ما چھُ کرُن الذین یعنی واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلام. مِثال کانٛہہ چھُ کران مطلب اگر تُہۍ پردٕ چھِو اختیار کران کانٛہہ چھُ ونان ہے وٕچھ سا بُہٕرۍ لٲگِتھ درٛایے یپٲرۍ چھُنہ ونان ہے یِمے پردٕ واجٮ۪ن ہسا چھِ دربٕدر آسان چھُنہ أمِس چھُ کھسان شر یہِ چھِ دزان ہا یہِ ونان امی ساتہٕ کرٕ بہٕ درٕ بہٕ فِکرِ لیکن أمِس کیٛاہ چھُ کرُن؟ أمِس چھُ پننہِ زبانہِ پٮ۪ٹھ قابوٗ تھاوُن. أمِس چھُ وَنُن کیٛاہ یعنی أمِس کیٛاہ چھُ وَنُن یِمن سُہ قول وَنُن یتھ منٛز نہٕ یہِ گۄناہ آسہِ اور یتھ منٛز بیٚیہِ نہٕ یعنی فضوٗل چیٖز آسن. وہم بہذا قد جمعوا لانفسہم السلامة من اسرتین. وٕچھِو وۄنۍ ونان یِمو ہسا کٔرۍ پانس خٲطرٕ جمع دۄیو دب لگنہٕ نِش سلامتی. کتھ آیتہِ منٛز انسانس چھُ دۄیہِ طریٖقہٕ کیٛاہ گژھان؟ کھٕرٕ گژھان. ہاں اسرتُن چھِ أسۍ ونان ٹُو سٹمبل یعنی چھُنہ دب لگان خوٗت لگان. تُہۍ کیٛاہ چھِو ونان دب کُنہِ سۭتۍ لگان؟ خوٗن ہا کھُنٛد لگان. اکھ چھُ لگان ونان اسرت اکھ گوٚو اسرت الرجل اکھ گوٚو کھۄرس لگہِ أمِس خوٗت اور أمِس کیٛاہ لگہِ دب. بیاکھ گوٚو اسرت اللسان زیوِ ہُنٛد غلطی زیادٕ کۄس چھِ بٔڑ غلطی؟ اگر أمِس کھۄرس لگہِ خوٗت اور أمِس لوٚگ دب زخمی گژھِ اللہ تعالیٰ بچٲوِن. لیکن اگر زیو أمِس ژٔج اورٕ یورٕ أمِس کھلن پھاسہِ اور ژھٕنس مٲرِتھٕے. گوٚو تَوے چھُ رۄبن کیٛاہ فرمو گوٚو انسانس کٔژ طریٖقہٕ چھِ دب لگان غلطی اکھ یا تہٕ یتھ لگہِ أمِس خوٗد ہا ظٲہری طور نتہٕ کمہِ سۭتۍ زیوِ سۭتۍ. وٕچھِو وۄنۍ ابن القیم کیٛاہ فرماوان گوٚو یِم چھِ یِمو دۄنوٕیو قٕسمہٕ غلطیو نِش محفوٗظ روزان. ابن القیم فرماوان ولما كانت الاسرة اسرتین. ونان ییٚمہِ ساتہٕ ہسا یُس دب چھُ انسانس لگان سٹمبل چھُ انسان کران یہِ چھُ دۄن قٕسمن ہُنٛد آسان اسرت الرجل و اسرت اللسان. اکھ چھُ أمِس کھۄرٕ سۭتۍ لگان اور بیٚیہِ کتھ زیوِ سۭتۍ. جاءت احداہما قرینة الاخرى. ونان یِم ہسا آیہِ اکھ أکِس سۭتۍ سۭتۍ اتھ آیتہِ منٛز. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا.
یِم ہسا چھِ پکان نرمی سان زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ یُتھُے نرمی سان پکان چھِ یِم کمہِ دبہٕ نِش چھِ بچان خوٗت لگنہٕ نِشہِ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ییٚمہِ ساتہٕ یِمن جاہِل چھُ خطاب کران یِم چھِ تٔمِس ونان بہتریٖن کتھ گوٚو اَمہِ سۭتۍ کمہِ نِش چھِ یِم بچان زیوِ ہِنٛدِ غلطی نِش گوٚو رۄبن کٔرۍ یِم دۄنوے گوٚو یِم چھِ دۄنوَیو غلطیو نِش بچان دب لگنہٕ نِش تہِ اور زیوِ ہِنٛز غلطی نِش تہِ وۄنۍ کیاہ توٚر فِکرِ گوٚو زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ چھُ پکُن تکبُر روٚستُے تواضوٗ سان عاجزی سان اِنکِسٲری سان اور پننہِ زبانہِ تہِ چھِ حِفاظت کرٕنۍ فوصفهم بالاستقامة في لفظاتهم وخطواتهم رۄبن کوٚر پننٮ۪ن نیک بندن وصف ووٚنُن یِم ہسا چھِ روزان مُستقیٖم یِم چھِ سیوٚد روزان پننٮ۪ن الفاظن منٛز تہِ اور پننٮ۪ن قدمن منٛز تہِ پننٮ۪ن الفاظن منٛز تہِ اور پننٮ۪ن قدمن منٛز تہِ آو سمجھ فلا يقابلون الجاهلين والسفهاء بمثل جهلهم وسفههم یِم چھِنہٕ مُقابلہٕ کران جٲہلن اور بیوقوٗفن تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ تِمو اور یِمن سۭتۍ جہالت اور بیوقوٗفی کٔر نہ وإنما يعرضون عنهم تِم چھِ اعراض کران اگر کانٛہہ وَنہِ غلط تِم کیٛاہ چھِ پھِران بُتھ پھِران بیٚیِس طرفس کُن ويخاطبونهم بكلام سليم من هذه الآفات یِم چھِ تِمن یورٕ خطاب کران اگر کانٛہہ یِمن کرِ نہ اور جہالت تِم چھِ تٔمِس کران بڑٕ بہتریٖن کلام یتھ منٛز نہٕ یِم آفت آسن فيدفعون الإساءة بالإحسان یِم چھِ تِہُنٛد بُرٕ سلوٗک دوٗر کران کمہِ ذٔریعہٕ رٕتۍ سلوٗک ذٔریعہٕ كما قال الله یِتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ فرماوان چھُ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة رۄب فرماوان ونان نیکی تہٕ بُرٲیی نسا گژھِ نہٕ برابر ادفع بالتي هي أحسن اگر ہسا ژےٚ سۭتۍ کانٛہہ کرِ بُرٕ سلوٗک ژٕ کر سُہ دوٗر کمہِ ذٔریعہٕ رٕتِس طٔریٖقس منٛز اگر ژٕ یورٕ رٕژر کرکھ تٔمِس تمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ییٚمِس سۭتۍ ژےٚ دُشمنی آسی سُہ بنی ژےٚ جگری دوس اگر ژٕ تٔمِس رُت سلوٗک کرکھ پتہٕ فرماوان رۄب لیکِن وما يلقاها إلا الذين صبروا یہِ چیٖز چھُنہٕ حٲصِل گژھان مگر تٔمسٕے یُس صبر کرن وول آسہِ وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم اور یہِ چیٖز چھُنہٕ حٲصِل گژھان مگر تٔمسٕے ییٚمِس واریاہ خٲر آسہِ حٲصِل یہِ چھنہٕ لۄکٕٹ کتھ کینٛہہ ییٚلہِ أمِس اورٕ وَنہِ کانٛہہ غلط چیٖز تہٕ أمِس ما گژھِ برداش گوٚو یہِ کمہِ ساتہٕ یہِ کُس ہیٚکہِ کٔرِتھ ییٚمِس صبر آسہِ رۄبن فرموو تی یہِ کالٹی نسا یِیو نہٕ مگر کٔمِس منٛز صبر وٲلِس منٛز چھُنہ کانٛہہ چھُ ونان چھُس سلفو منٛز ووٚن أکِس نفرس أکۍ نفرن اوس تھوٚپ پانس منٛز تٔمۍ ووٚن اگر مےٚ اورٕ کانٛہہ اکھ کتھ چھُ ونان بہٕ چھُس تٔمِس یورٕ 2 کتھٕ ونان 10 کتھٕ ونان تٔمۍ ووٚنُس پتہٕ سانیو سلفو منٛز أکۍ ووٚنُس اگر مےٚ اورٕ کانٛہہ 10 کتھٕ ونہِ بہٕ چھُس نہٕ تٔمِس اکھ تہِ سمجھ اگر کانٛہہ بُرٕ کتھ ونہِ بہٕ چھُس دِوان خاموش ٹھیٖک چھا گوٚو ٹھیٖک اگر کُنہِ جایہِ پاگل ہوٗن چھُ سڑکہِ پٮ۪ٹھ تٔمِس ما لگہِ اوکُے اکھ انسان ییٚلہِ نیرِ سیوٚدُے ہُہ تہِ کرٮ۪س نہٕ ییٚلہِ أمِس یورے زیٖر کرِ یہِ دی أمِس پتہٕ ژوٚپ گوٚو ٹھیٖک یہِ چھُ تھاوُن اتٮ۪ن گوٚو یہِ توٚرا فِکرِ یہِ چھِ زبردست کالٹی اتھ خٲطرٕ چھُ مگر واریاہ زیادٕ صبر درکار چھُنہ گرس منٛز گژھان ہشن نۄشن گژھان لڑٲے زٲمن تہٕ بیٚیہِ کاکرٮ۪ن گژھان لڑٲے یِتھُے خانٛدر چھِنہ کران پتہٕ یِمن نوٚش چھِ یِوان گرس منٛز چھِنہ یِوان یِم چھِ ونان آیہِ کیٛاہ سا وَنی اَسہِ تھٮ۪کنہٕ چھُنہ مطلب ہُم چھِ أمِس ونان ژےٚ چھی نہٕ رننٕے تگان سۄ چھِ آسان یِمن ونان تۄہہِ چھُنہٕ تنہٕ پٮ۪ٹھ اوسمُت کِہینۍ تگان کرُن سۄ چھِ صفٲیی کران یِم چھِ ونان وٕچھ سا یپٲرۍ چھُنہٕ گرد تھٲومٕژ أتتھٕے چھُنہ ہر کانٛہہ چھُ تھٮ۪کان ہُم چھِ ونان ہُمن چھُنہٕ برداش گژھان کِہینۍ مطلب ہش چھِ تٔمِس ہسا چھِ ونان اوٚتن تہِ ٲسٕس بہٕ ییٚتہِ چلان میون اوس چلان وۄنۍ کیٛاہ دٔلیٖلہ گٔے نیٚچوٗ ہسا یوتن وۄنۍ مٲیِل گژھُن کٔرِس کُن خانٛدارنہِ کُن نیٚچوِس چھُ اتھ منٛز بیلنس کرُن تہٕ لیکِن چھُنہ تۄہہِ تھاوُن خیال زٲمہٕ چھِ زٲم چھِ ونان زٲمہٕ چھِ ژانان ہُمن بیٚیہِ کاکرٮ۪ن کانٛپ چھُنہ پتہٕ توے پرژھان ہے کُنُے اگر آسہِ تہٕ سُے ہسا گوٚو اصٕل کیٛازِ زٲمو چھُ آسان کانٛپ ژھُن دیٖندار تہِ آسان نہ تِم تہِ ژانان کانٛپ چھُنہ اتھ منٛز چھُ ہٮ۪س تھاوُن بوٗزنہِ ییٚلہِ أسۍ یہِ چیٖز کرو سٲنۍ گرٕ کیٛاہ بنن اثر وۄنۍ اگر اورٕ وۄنۍ تہِ کانٛہہ بُرٕ لفظ یا کانٛہہ چیٖز یِتھُے صبر کرِ تیٚلہِ وٕچھو اکھ وقت واتہِ یِمن گژھِ زبردست مِٹھاس گژھِ نہ لیکِن صبر کرنہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ اکھ انسان تیار آسان کینٛہہ ونان فالناس يتفاوتون في اخلاقهم ونان لُکن ہسا چھُ تفاوت یعنی لُکھ چھِنہٕ أکسٕے لیولہِ پٮ۪ٹھ کتھ منٛز اخلاقن منٛز وتعاملاتهم تِم کِتھ کٔنۍ کران اکھ أکِس سۭتۍ معاملہٕ تِم چھِنہٕ ہِوی آسان لُکھ تتھ منٛز چھُ تفاوتن عظیٖم تفاوت یعنی انتہٲیی زیادٕ فلکچُویشن چھِ ہر کانٛہہ چھُنہٕ أکسٕے درجس پٮ۪ٹھ والواجب على المسلم بحسن ديانته وجميل اخلاقه ان يتسم بما ذكره الله عن عباد الرحمن في الآية السابقة واجب چھُ مُسلمانس پٮ۪ٹھ پننہِ بہتریٖن دیٖنہٕ ذٔریعہٕ اور پننیو خوٗبصوٗرت اخلاقو ذٔریعہٕ سُہ کیٛاہ گژھِ کرُن کٲم سُہ گژھِ یہِ صفت پننِس پانس منٛز انُن یُس رۄبن اتٮ۪ن اتھ آیتس منٛز ذِکر یہِ گژھِ ییٚمہِ دبہٕ نِش تہِ لگُن کھۄرکہِ دبہٕ نِش تہِ اور بیٚیہِ تمہِ نِش تہِ گژھِ یہِ بچُن اور بیٚیہِ گژھِ یہِ زِوِ ہِنٛدِ دبہٕ نِش تہِ بچُن اور ییٚلہِ أمِس آو سمجھ تکبُر گژھِ نہٕ آسُن أمِس منٛز کِہینۍ اور ییٚلہِ یہِ جواب آسہِ کٲنٛسہِ دِوان تتھ منٛز آسہِ سلامتی تتھ منٛز گٔژھ نہٕ گنٛدٕ چیٖز آسٕنۍ فيقابل الإساءة بالإحسان اگر أمِس سۭتۍ کانٛہہ بُرٕ سلوٗک کرِ یہِ کرِ تٔمِس احسان ويتواضع لعباد الله
مهما كانت اخلاقهم یہ کرِ تواضع اختیار عاجزی انکساری اختیار تکبر نش بچہِ رۄبہٕ سٕنٛدٮ۪ن بنٛدن خٲطرٕ چاہے تِہنٛدۍ اخلاق اورٕ خبر کیٛاہ تہِ ٲسۍ ٹھیٖک چھا وَيَنبَغِي قبل ذلك أن يستعين بالله في أموره كلها اور امہِ برونٛٹھ پزِ أمِس مُسلمانس کیٛاہ کرُن کٲم رۄبہٕ سُنٛد مدد منٛگُن کیٛازِ یِم کٲم چھےٚ نا سکھ رۄبن کیٛاہ فرمو یہِ ہیٚکہِ سُے کٔرِتھ ییٚلہِ صبر آسہِ گوٚو یہِ کٔمِس منٛگہِ مدد تیٚلہِ اللہ تعالیٰ ہس وَأَن يَدْعُوَهُ أن يهديه لأحسن الأخلاق أمِس پزِ دُعا کرُن اللہ تعالیٰ ہس رۄبا مےٚ کر بہتریٖن اخلاقن کُن رہنُمٲیی وَأن يصرف عنه سيئها اور مےٚ نِش کر سا بُرٕ اخلاق دوٗر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح یِتھ پٲٹھۍ ثٲبت چھُ کہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ دعاے استفتاحس منٛز منٛگان دعاے استفتاح گوٚو کُنٛز یتھ أسۍ ونان چھِ سبحانك اللهم چھِنہ أسۍ پران یا اللهم باعد بینی یا باقٕے تِمو منٛز چھُ یہِ تہِ کیٛاہ ٲسۍ ونان اهدني لأحسن الأخلاق رۄبا مےٚ کر ہدایت رٕتٮ۪ن اخلاقن کُن لا يهدي لأحسنها إلا أنت رۄبا رٕتٮ۪ن اخلاقن کُن چھُنہٕ کران رہنمٲیی مگر ژٕے یوت واصرف عني سيئها رۄبا مےٚ نِش کر بُرٕ اخلاق دوٗر لا يصرف سيئها إلا أنت رۄبا ژےٚ بغٲر چھُنہٕ بُرٕ اخلاق دوٗر کرنہٕ وول کٕہٕنۍ رۄبس چھُ منٛگُن مدد اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ٲسۍ منٛگان رٕتۍ اخلاق اللہ تعالیٰ ہس اور بُرٕ اخلاقن نِش ٲسۍ پناہ منٛگان اس لیے اسہِ تہِ پزِ یہِ کرُن اور ونان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد من خرج من بيته أن يقول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ رہنمٲیی کران یُس گرِ نیرِ تٔمِس پزِ یہِ دعا پرُن چھُنہ تۄہہِ یاد تۄہہِ آسیو پوٚرمُت یہِ گرٕ نیرنہٕ وِزِ اللهم پتہٕ چھُ آمُت اِنی تہِ اتھ منٛز اللهم أعوذ بك رۄبا بہٕ چھُس ژےٚ پناہ منٛگان ان أذل کہِ بہٕ گژھٕ گُمراہ او أضل یا بہٕ یِمہٕ گُمراہ کرنہٕ بہٕ یِمہٕ یعنی بیٚیہِ کانٛہہ کرِ مےٚ گُمراہ او أذل یا مےٚ لگہِ دب مےٚ گژھِ کھٕر اتھ منٛز چھِ یِم دۄنوے خُدابہٕ تہِ تہٕ بیٚیہِ زبانہِ سۭتۍ تہِ او أضل یا مےٚ لٔگرایہِ بیٚیہِ کانٛہہ دب او أظلم یا بہٕ کرٕ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ ظُلُم امہِ نِش چھُسے بہٕ پناہ منٛگان او أظلم یا مےٚ پٮ۪ٹھ یی ظُلُم کرنہٕ او أجهل بہٕ کرٕ کٲنٛسہِ جہالت او يجهل علي یا مےٚ سۭتۍ یی جہالت کرنہٕ رۄبا بہٕ چھُسے امہِ نِش پناہ منٛگان ییٚلہِ أسۍ یہِ انسان یہِ دعا پرو اللہ تعالیٰ کرِ اَسہِ یہِ قبوٗل وفي هذا الدعاء المبارك تحسين للعبد أن يكون منه جهل على الآخرين یتھ مُبارک دُعاہس منٛز ہسا چھُ بنٛدس حِفاظت کمہِ نِش کہِ یہِ کرِ باقین سۭتۍ جہالت وأن يسلم هو من جهل الآخرين عليه اور بیٚیہِ چھُ یتھ منٛز یہِ کہِ یہِ روزِ سلامت کمہِ نِش باقٕے کرن نہٕ أمِس سۭتۍ جہالت یہِ دعا چھُو تۄہہِ یاد کٔمِس کٔمِس چھُ یاد تَلہٕ حظ اکھ تُلِو تھوڑا چھُنہ انشاء اللہ ییٚمِس نہٕ یاد چھُ سُہ کرِ یاد چھُنہ اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أضل أو أزل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي سمجھ گوٚو رۄبس چھُ اکھ انسان پناہ منٛگان گوٚو اَتہِ طرف ییٚلہِ پناہ چھُ منٛگان یِم چھِنہٕ تیٚلہِ رٕتۍ چیٖز گوٚو یہِ گوٚژھ یہِ ٲس گۄڈٕنِچ کالٹی کہِ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا رحمان سٕنٛدۍ بنٛدٕ ہسا چھِ پکان زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ نرمی سان تکبر روٚستُے سکوٗن سان وقار سان اور ییٚلہِ تِمن جاہل کانٛہہ خطاب کران چھُ تِم چھِ تٔمِس یورٕ تیُتھ جواب دِوان یتھ منٛز نہٕ کانٛہہ گنٛدگی آسان چھِ یتھ منٛز نہٕ کانٛہہ فضوٗل آسان چھُ آو سمجھ گوٚو یہِ کالٹی چھِ پانس منٛز کٲشرٮ۪ن چھِ کیٛاہ آسان کٲشرٮ۪ن چھِ مطلب کٲشرٮ۪ن کیٛاہ سارنٕے لگ بگ وادس واد چھِنہ کران وادس واد چھِ کران یُس تہِ چھُنہٕ کرُن کینٛہہ وادس واد چھُنہٕ کرُن ونان الصفة الثانية وۄنۍ کۭتِم صفت چھُ دوٚیِم صفت محافظتهم على الصلاة دوٚیِم صفت کیٛاہ چھُ تِم چھِ نٮ۪مازن کیٛاہ کران حفاظت لا سيما قيام الليل خاص طور پر رات ہٕنٛز نٮ۪ماز قيام الليل تہجد ٹھیٖک چھا فرمان چھُ رۄب یہِ چھُ یِمن دوٚیِم کالٹی ونان والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما یِم ہسا رات گُزاران چھِ پننِس رۄبہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ سجدس منٛز اور قیامس منٛز تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ گُزاران لُکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ نہٕ کینٛہہ یہِ وتھِ کُنہِ دۄہ سُلے وتھِ نہ 2 بجہِ وتھِ 3 بجہِ وتھِ بس امی ساتہٕ کھاری فیس بُکس پٮ۪ٹھ پوسٹ اینجاے تہجد بدماے اللہ چھُنہ کھالان یہِ پوٚتُس چھُنہ یہِ چھُ ونان بہٕ ہسا چھُس لُکن دِوان قٕصہٕ بہٕ اوسا ونان راتھ کباب چھُ آسان وۄنۍ یٲڈ منٛز گژھنٕے چھُ آسان فیس بُکس پٮ۪ٹھ تمہِ برونٛٹھ کھوٚتمُت پتہٕ چھُ آسان وۄنۍ میادس پٮ۪ٹھ صُبحس یہِ چھُ واپس اورٕ کھسان کیٛازِ لُکھ چھِ ونان چھِ أسۍ دِوان تِم پوٚتُس ہے وٕچھ سا کبابٕے ییٚتہِ چھِ وۄنۍ آسان یہِ اوس تۄہہِ ہُتھ کٔنۍ تانۍ شاید نیٚبرِم اوس کُس تانۍ سُہ اوس ونان بہٕ گوٚوُس کتھ تانۍ ریسٹورنٹس منٛز حظ وۄنۍ اتہِ وٕچھ مےٚ نفر اکھ یِوان سُہ تُلان فوٹوگراف اتہِ حظ اتھ کھٮ۪نس کھیوٚن چھُنہٕ تٔمِس کِہینۍ سُہ کھالان ہُتھ پٲٹھۍ بہٕ ہسا چھُس کھٮ۪وان اوس نہ یعنی یوٗتاہ چھُ تٔمِس سۄ سٹریٖک تھاوٕنۍ ہُتھ پٲٹھۍ سنیپ چیٹس پٮ۪ٹھ لگاتار وٕچھ أمِس چھِ پتہ سنیپ چیٹ آسُن چھُنہٕ الصفة الثانية دوٚیِم صفت کیٛاہ اوس وۄنۍ یِہوے کہِ تِم چھِ نٮ۪مازن کران حِفاظت والذين يبيتون لربهم تِم چھِ پننِس رۄبس خٲطرٕ کران رات گُزاران سجدا وقياما سجدس منٛز اور کتھ منٛز
ومن صفات عباد الرحمن الظاهرة قرآن يم رحمان سيد بان دشيت إذا ظاهري صفاته مزكاشي محافظتهم على أداء الصلاة تمشي حفاظة كران نماز أدا كرنس التي هي أعظم الأعمال البدنية يز بدني عمل ساري قد عظيم عمل تشنا ساري قد عظيم عمليات متلك إرسغري كرن عمل سكيتش نماز فرضا ونفلا चाहे فرض استن या नफल استن لا سيما صلاة الليل खास तौर पर रोज खज नमाज हाँ समझ فإنها سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش سنة مؤكدة بس تهجد نماز رسول الله عليه الصلاة والسلام نيش وجاء في فضل المحافظة عليها أحاديث عديدة التهجد نماز حفاظة كرنا صدريش باريا حديث آمد ولهذا جاء التنسيس عليها في الآية السابقة تويشي قير لي أمز بيان كرنية آية اسمز أنها من صفات عباد الرحمن كز قال بيشه رحمن سنن بنن هيز قال إيش خشنا تيشو إيش قد نشنا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يسوشنا سوشد دوه عمل جنا دوه شنا كسائم زباك نسي يشرد خزانة والدوه كيا اجتماع سكران والرات اسكيا شاسان ما كشيء جاسا क्या ऐसा करा रात ऐसा नहीं गैर महल मशीन काट करा और चैट करा और बाकी चीज जैसा का और फिल्म विषान और ड्रामा विषान अगर साइनी क्वालिटी का ड्रामा है तब तो सही है चला असला तो अर्ज बना इसमें जो फल है ना हम सारे मुल्क की ड्रामा है सॉल्यूशन तुम शायद ठीक पक्ष सवाब मिला ज्यादा وقال شو يشتغلون خيالك إنسان أقدر أكس سيريز شن هذا سجل فيلم يدم إبيسود أصلا بس فنا نفر ونون هي يا سو اسمنا ونون मतलब सो गई अक्स सीरीज गई रिलीज तो उनमें कुछ और फाइजर बोर्ड जितने एपिसोड और विशन फाइजर पात फाइजर उस टाइम पर और विशन टाइम बोर्ड और विशन क्या टाइम पर ठीक है तो उनमें ना होती बारल पचना होता है इंसान क्यूरियोसिटी की क्या दलील थी मैं रिसर्च और ये क्या दलील थी और अक्सर विशान की अगर कहा वरना कि इस पेड़ से कहा फिल्म या डॉक्यूमेंट्री बुकर तुझे अख वेबसाइट तचनाओ गल उस वक्त कॉमन सेंस मीडिया इस तच है ना तब पर जो सर्च करने की आत्मस कज़ा गंदगी शायद फिल्म में आवाज़ हम सोच इनके ही ज़्यादा गंदगी है स्टेट देखे तजेस पेरेंट्स वो इस कानून खाक कर मुझे ना सर बिल्कुल ना सर विज़ियो नहीं है और तेरे और हर विषय में फाइजर बोर्ड और कर ऐसे विषय फाइजर सही चना बात बाईजी यों सनान शेख उमर अल-मुक़बिल बनाना उसकी यानी बना उसकी इन लैल शिताए तवीलुन युवांचे रुआस हसा शो आसा ज़ेचे फला तुकस्सिरूहा बिलगफला गफलत से कर जोनी सोचे समझ में इस पना पन अच्छा को तीन चीज अचीव कर आज के रात में अखना तुझे टाइम टाइम चुता शाम नमाज 5:30 और शंगान शु काहे बजे अगर शो ना तो सुबह टाइम को 7 घंटे ये 6 बजे फजर असफात मिसाल अगर 5 बजे वात को देख तो 6 घंटे कोई कोता है कि मन 5 पर कहन ता 6 घंटे चल 5:30 पर स्टार्ट कहां तक गलत से 6 घंटे या 5 घंटे थो चलो 1 घंटे गोस खानस चनस सित ओड घंटे गोस बान छलनस सित तो 6 बजे 3.5 घंटे अगर बेहे दोहे दी 3.5 घंटे मस 2.5 घंटे पारनस कर इसको लगा खसिल लेकिन इश करम फिल्म विचान ड्रामा विचान वो गरज इबादुर रहमान का छी तिमनची रमन को यत मस जिक्र की यासा छु इबादुर रहमान हिस सिफत ومما ورد في فضل قيام الليل وانا قيام الليل فضيلة مسكه كشو وارد قومت تم رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل فرض وبات سو ساري وقت أفضل نماز قص رد سنيام فرض وبات أفضل وقال صلى الله عليه وسلم وشو تيون رسول الله عليه الصلاة والسلام فرموا عليكم بقيام الليل لازم ردوس قيام الليل يعني كريوس قيام الليل حكومة دتو تويش ملايش السنة مؤكدة كاز فرموك شو يكروسا هنا فإنها دأب الصالحين قبلكم يمتحبون الصالحين يشوتهم آدم يشوتهم طريق وهو قربة إلى ربكم ورشوا رب سوز قربة عن سيرة رب سوز نزديكي هسل ومغفرة للسيئات وربيشوا يغنهن متاوان كاشو متاوان غنهن ين غنا غمچو تك بتاي بي ومنهات للاسم وربيشوا يكا كران غنهن شركاوان ين غنها بني كارنا يشو تامي نشو كايد والتهجد كاشو تهجد فيك إنسان بايري قيام الليل كاري يروي كي غنها بنيش يفرموا أتقال بي رسول الله صلى الله عليه وسلم درود غيس قرآن بورها صلى الله عليه وسلم الله تعالى نكر أسبر رحمة نزل إن شاء الله وأما وقت قيام الليل ونرود وقت ساعة قرآن قيام الليل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام من الليل كله نبي صلى الله عليه وسلم قيام قرآن درود هندي هر كوني حسبت مزمي حسبت ودمك حسبت هر كوني حسبت فكان يصلي في أول الليل وفي أوسط الليل
وفي آخر الليل تم رٲژ ہٕنٛدِس اول حِصس منٛز تہِ پران درمیٲنی حِصس منٛز تہِ ٲخری حِصس منٛز تہِ ثم استقر قيامه في آخر الليل عند السحر لیکن پتہٕ یُس ٲخری معاملہٕ ٹھہریو تِم ٲسۍ پتہٕ کران رٲژ ہٕنٛدِس ٲخری حِصس منٛز قیام سحرس نزدیٖک الذي هو افضل وقت لصلاة الليل یُس صلاة الليل خٲطرٕ کیاہ چھُ افضل وقت فإنه وقت نزول رب العالمين إلى السماء الدنيا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم کیازِ یہِ چھُ وقت رب العالمین سٕنٛدِ نزولُک ییٚمہِ ساتہٕ سُہ آسمانہِ دُنیاہس کُن وسان چھُ یِتھ پٲٹھۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نِش ثٲبت چھُ قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا رۄب ہسا چھُ نزول فرماوان ہر رٲژ آسمانہِ دُنیاہس کُن یِتھ پٲٹھۍ تٔمۍ سٕنٛدِس شانس لایق چھُ حين يبقى ثلث الليل الآخر ییٚلہِ ہسا رٲژ ہُنٛد ٲخری ترٛیٚیِم حِصہٕ بچان چھُ ییٚلہِ رٲژ کرو ترٛےٚ حِصہٕ پتہٕ ییٚلہِ ٲخری ترٛیٚیِم حِصہٕ يقول من يدعوني فاستجيب له سُہ رۄب چھُ ونان کُس منگہِ مےٚ بہٕ کرس اِجابت من يسألني فأعطيه کُس کرِ مےٚ سوال اور بہٕ دِمس من يستغفرني فأغفر له کُس منگہِ مےٚ مغفرت بہٕ کرس کیاہ مغفرت یہِ چھُ رۄب اورے ونان سمجھ یِوان مسلہٕ اس لیے اگر اسہِ منٛز کٲنٛسہِ زن ونہِ ہے أمِس کرِ اربہٕ پٮ۪ٹھ یی أمِس فون سعودی عربیہ پٮ۪ٹھ أمِس آو فون سعودی عربیہ ایمبیسی پٮ۪ٹھ آو أمِس فون أمِس اوس شیٚچھِ مےٚ یورٕ ووٚنُس ہے ژےٚ ہسا چھُے فون آمُت سعودی عربیہٕکۍ بادشاہن ووٚن اَسہِ کہِ 12 بجہِ کٔرۍ زِ مےٚ فون کینٛہہ تہِ آسہِ ضوٚرتھ کۭتیاہ پونٛسہٕ چھِ ژےٚ ضوٚرتھ بہٕ ہسا چھُس دِنہٕ خٲطرٕ تیار 12 بجہِ کٔرۍ زِ مےٚ فون کر نہٕ برابری اور اگر اعلان گژھِ نا مطلب گاٹھس پٮ۪ٹھ ہسا دِنہٕ صبحٲے 6 بجہِ کیاہ توٚملس 30 کِلوٗ ہر کٲنٛسہِ فرٛی کالہٕ پٮ۪ٹھے دِوان شۄنگہِ نہٕ کٕہٕنۍ تِم شۄنگن گاٹسٕے منٛز چھُنہ سیٚودُے کتھا لیکن یہِ چھُ رۄب العالمیٖن ونان کہِ منٛگِو مےٚ بہٕ دِمو أسۍ چھِنہٕ مگر منگان أسۍ چھِ ونان اَسہِ چھُنہٕ ضوٚرتھ فینبغی لکل عبد اسلیے پزِ ہر بنٛدس ناصح لنفسه یُس پننِس نفسس سۭتۍ خٲرخاہ چھُنہ أسۍ ساروی کھۄتہٕ اکھ انسان چھُ أمِس کمیُک ساروی کھۄتہٕ محبت آسان پننہِ پانُک چھُ آسان پننہِ پانُک ساروی کھۄتہٕ ٹوٹھ چھُ آسان أمِس پنُن پان لیکن دیٖن چھُ اسہِ تقاضہٕ کران اسہِ گوٚژھ ٹوٹھ آسُن اللہ تعالیٰ اور بیٚیہِ رسول اللہ لیکن ییٚلہِ أسۍ وٕچھو دُنہیٖکیو لُکو منٛز ساروی کھۄتہٕ ٹوٹھ چھُ أمِس پنُن پان قیامتُک دۄہ کیاہ گژھِ یومَ یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه نفر ژلہِ تمہِ دۄہ کٔمِس نِش بٲیِس نِش ماجہِ نِش مٲلِس نِش خانٛدارنہِ نِش شُرٮ۪ن نِش آو سمجھ یہِ ژلہِ سارنٕے نِش اتہِ یی نہٕ تٔمِس کٕہٕنۍ تہِ بکار پوٚتُس ہر کانٛہہ آسہِ ونان بٕے گوٚژھُس بچُن گوٚو انسان چھُ آسان خۄد غرٕض گوٚو انسان گژھِ ونُن کیاہ بہٕ تہِ گوٚژھُس بچُن پتہٕ چھُ باقین ہُنٛد تٔمِس سونٛچُن گوٚو یُس نفر پننِس نفسس سۭتۍ خٲرخاہ آسہِ تٔمِس پزِ حریٖص روزُن علی ان یکوٗنَ لہُ حظٌ من صلاۃ الليل کہِ تٔمِس گوٚژھ رٲژ ہٕنٛدِ نٮ۪مازِ منٛز أڑ ہنا لارٕنۍ توتہِ ولو برکعۃ قلیٖلہ اگر ژٕ کم قلیٖل رکعتے سُہ پرِ لینال هذا الفضل الکبیٖر تاکہِ أمِس گژھِ یہِ بوٚڑ فضل یُس رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلامو بیان کوٚر چاہے تیٚلہِ کم سے کم 3 رکعت ہیٚکیٛاہ پٔرِتھ وهذا هو شأن عباد الرحمن مع صلاة الليل ونان یہِ چھُ رحمان سٕنٛدٮ۪ن بنٛدن ہُنٛد معاملہٕ کتھ سۭتۍ رٲژ ہٕنٛدِ نٮ۪مازِ سۭتۍ تعبُدن تِم چھِ رۄبہٕ سٕنٛز عبادت کران ومناجاتن تِم چھِ رۄبس سۭتۍ کتھ باتھ کران تِم چھِ رۄبس سۭتۍ کیاہ کران کتھ باتھ کران وخضوعا وخشوعا اور تِم چھِ خضوٗع تہٕ خشوع اختیار کران یعنی دِل تہِ چھُ تِمن حٲضِر آسان اور ظٲہری اعضا تہِ چھِ آسان برابر حٲضِر فی سجوٗدِہِم ورکوعِہِم وقیامِہِم کتھ منٛز سجدن منٛز رُکوٗعن منٛز اور قیامس رٲژ ہٕنٛزِ نٮ۪مازِ منٛز چھُنہٕ آسان أمِس وٕچھان کٕہٕنۍ تہِ امہِ ساتہٕ چھُ أمِس زیادٕ اخلاص آسان فاذا كانت هذه حالهم في صلاة الليل ییٚلہِ یہِ رحمان سٕنٛدٮ۪ن بنٛدن چھُ حال کتھ سۭتۍ رٲژ ہٕنٛزِ نٮ۪مازِ سۭتۍ التي لم يفترضها الله عليهم یۄس نہٕ رۄبن فرض چھےٚ کٔرمٕژ فكيف شأنهم مع الصلوات الخمس المكتوبات التي هي اعظم اركان الدين بعد الشهادتين تِہُنٛد معاملہٕ کیاہ گژھِ تیٚلہِ فرض نٮ۪مازِ سۭتۍ آسُن یُس رۄبن یعنی یُس بوٚڑ رُکُن چھُ دیٖنس منٛز یعنی شہادتینو پتہٕ لا شك انهم عليها اشد حرصا ومحافظة اتھ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ شک کہِ تِم آسان اتھ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ حفاظت مگر أسۍ چھِنہٕ تتھ حفاظت کران ووٚنو تۄہہِ مُتعلِق یُتھُے پوٚژھ چھُنہ یِوان گرس منٛز پوٚژھ آو مغربس قریٖب تُہۍ چھِو ونان وۄنۍ کتہِ پرو أمِس گژھِ پٔژھِس مُشکِل اصلی کیاہ چھُ کرُن پوٚژھ تہِ تُلُن دۄد ووٚنُس وۄنۍ کر وضوٗ أسۍ چھِ ونان یہِ گژھِ مُشکِل رۄبس گژھِ نہٕ یعنی رۄب گژھِ نہٕ ناراض پٔژھِس گژھِ مُشکِل اور پتہٕ چھُ اگر تُہۍ رۄب ناراض کٔرِوُن کیاہ نٔشیٖز رضامنٛدی خٲطرٕ رۄب چھُ پتہٕ تٔمِس تہِ ناراض کران تٔمِس چھُ پتہٕ مُشکِلٕے گژھان چاہے ژٕ نٮ۪ماز پرنہٕ خٲطرٕ ووٚتھُکھ نہٕ أسۍ گژھو ساروی کھۄتہٕ ترجیح گژھو أسۍ دِنۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن حقوٗقن سِوایے ییٚلہِ نہٕ أمِس چارے آسہِ وۄنۍ کانٛہہ ییٚلہِ زن أمِس کٲنٛسہِ چھُ آسان کُنہِ ساتہٕ وۄنۍ ایٚگزام چھُ آسان کٲنٛسہِ أمِس چھُ آسان پیپر کٔژِ بجہِ 2 بجہِ اور 5 بجہِ چھِ أمِس یلہٕ تراوان مِثال کے طور پر یا مغربس سۭتۍ أمِس کیاہ چھُ کرُن یہِ ہیٚکہِ پتہٕ کیاہ کرِ تمہِ ساتہٕ چھِ أمِس یہِ پھٔسِتھ
अच्छा मत थोड़ी अफ मसले याद मिसाल के तौर पर अगर तो एग्जाम ओसु 2 बज और मैं तो 4:30 तान उस पेपर वो त्रो तुम 4:30 क्या यल और तुम लगान घर 5:30 वन नमाज तुम लगान घर तान घंट मिसाल गाड़ी मज मिसाल के तौर पर और तुम पता कि मैंने कुछ साथ दोनों घंट लगित अगर वन ट्रैफिक जैम गो तुम फसेयो ट्रैफिक जैमस मज और अत मगरिब नमाज वात मगरिब नमाज रुक 5 मिनट कस मिनट 5 और अखोर असर तुह पर अमिस अथी पर गाड़ी मज नमाज नत हुत पे गाड़ी मज नमाज गाड़ी मज नमाज ट्रेन मज ये मज खड़ा हे रूजित फर्ज नमाज पर या एरोप्लेनस मज लेकिन गाड़ी मज सोमोस और बाकस मज नमाज कह लेकिन वह क्या वक्त कम 5 मिनट अमिस पे नमाज पारनी लेकिन पत उलमा वन इख्तलाफ नश बचन खतर पे ये गर वात अतन दोहराई नमाज हुन क्या पर वक्त ख्याल थवित नमाज हल्का आसान नी बल्कि उलमा कर जिक्र अगर अमिस वजू कहें मतलब गाड़ी वोल मोन रुकुन यह पर इथे पे नमाज लेकिन पत क्या कर यह कम सात मगर ये तंगी हिंदिस हालत मज आवा समझ अगर मिसाल के दोबारा अगर तुम पकान अत बिथ मास बसान इथी कुन जाए वन टाइम मा तुम हेना इथी वसित गाड़ी मज मोन पर मास नमाज मिसाल के तौर पे खस बे वापस लेकिन अगर मे कहें तम सात यह चीज वन पे मगर क्या कर दोहरा तो समझ मसल नमाज अहम नमाज मुअखर करें ये साहब आसान मैदानी जंगस मज तथी नमाज पढ़ान सलातुल खौफ पान बन थवन नमाजन हिफाजत कर यह इबादुर रहमान हज दम खसूसियत तम नमाजन हिफाजत अत मन US मज तम 9 मुस्लिम तम जन तम सड़क पे त्रावान जाए नमाज बहर क्या तम मसला लेकिन तम कस तड़प अमिश वुचन कुस क्या वन लूख वुचान तम नमाज पढ़ान पर्दस मज क्या तम मौका बे कुन जाए पर्न मंदान मुसलमान गरन मज जामत मंदान दीन फॉलो कर अगर वन वन यह हकट कर अत मज बस सारे इंस्टाग्राम पे खाली पोत आज तह तफ पे याद हम कर हकट कर वुचान खबर अत मे मोबाइल वुचु तुम अगर मे सत अत आव मे थोमुत सेव कर कुन दह हाव तुह ना क्या मतलब कंस हाव वुचतो तुम क्या वन वन इथे पे तथ मज वुचनस मतलब कोर कत मज अबया लगित हेर पे बोन तान पे कर क्या हकट कर नचान और खोल पे कत पे यूट्यूबस पे पे वो पे नशीद हाँ इला रब्बी वलैस इलैया सिवा पे कर हकट पे और इथे पे ब्या कोर अबया लगित सह दवे हुत पे योर पे क्या वन स्लो मोशनस मज वर पे तो समझ मसल यह कस अबया लगित और बुथ वुथ सोरे बंद अच्छा पे कोर ग तुज जमा पे कर आर्यो मार्यो तार्यो टिच पे कर कर तुम वुचमुत सह क्या फायदे यह क्या मतलब अत मज क्या मतलब अच्छा खाना इथे पे लड़का कर और माशा अल्लाह बन हुत मज बोजन इन तह कहें लेकिन तोत वन तम अत वो पता अगर यह लड़के कि कूर मे पता वो गर्ज कि चीज कर दरबदरी कर वो पन पान पर्द कम खतर इंसान कर यह नबदिम अबया यह तुज जीनत छुपावन खतर गो यह पर्द ग बजात खुद मुजयन आसन बाकिन तह कुन ज्यादा अट्रैक्ट कर तह ये तूर लगान सान माज बेन आज ब्रोट तम तूर लगान कहें शार बनान मतलब तुम लोग अबया तुम पे बनान वो लगाव पे कहीं जैकेट वन हेचन खतर बिहित सान तम प्रान तम क्या कर तम अंदर कन लागान सोरे पे खरान लागान तिथे पे अबया यही ना सुन वंदस खतर क्या मोट और खोल अंदर कन वन तन अमिस लोग यह खबर कुछ ब्युठ नफर हसा अमिस मे तथ समिस गर्ज कि मोर रब गोस रवेस गस हाँ समझ वो इन चीजन ख्याल थवन आवा समझ गो यह तोर फिक्र दम सिफत क्या तम हसा पे नमाजन क्या कर हिफाजत हिफाजत फर्ज नमाजन हिफाजत कर अत मज कंप्रोमाइज कर और 3 सिफत खौफुहुम व इशफाकुहुम मिन अज़ाबिन नार तमन खौफ आसान कत मुतलिक अज़ाबुन नार मुतलिक रब फरमाओ वल्लदीन यक़ूलून और तम हसा वनान रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम रब अस नश हटाओ जहन्नमुक अज़ाब इन्ना अज़ाबहा कान ग़रामा बेशक जहन्नमुक अज़ाब चिपकान चिपकित गसान यस तमिस यल त्राय पोतस इन्नहा साअत मुस्तक़र्रा व मुक़ामा और यह ठहरनिश जाय त वारिया बदतरीन और करार करनिश जाय त यह बदतरीन मुस्तकर पता मुस्तकरस और मुकामस क्या फर्क है मुस्तकर गो ये इंसान करार कर और मुकाम गो ये पति इंसान रोजी रोज
جهنم كمان خاطر شو مستقر يعني كينساس كالاس روزنا يوم موحد آسان اور بدأ سنتي وانا قانا تمن خاطر شو مستقر بياقو كيا مقام كياقو تمن شو اكروسن تم كان تمشي كفار وتري شو بدترين جاي بدترين ठिकानी جهنم को عباد الرحمن النسبة صفة كاش تمشي جهنم وخوف شو تمن آسان أصلا فرما فعباد الرحمن مع إحسانهم بالعمل وشو ورنيش quality क्या है तुमसे तकब्बुर छन करां की हिंती जबान छन गंद करां की हिंती दे आक नमाजन ची हिफाजत करां वो इनसे असल असल काम करां लेकिन तम बावजूद क्या है فعباد الرحمن مع إحسانهم بالعمل والتعبد لله قد خافوا ووجلوا من عذاب الله وسخطه وانا تمشي ربص عبادت करां تمشي رز عمل करां लेकिन तो छुट من خوف الله تعالى से عذابك الله تعالى से नाराजगी وهذه حال المؤمنين الكمل وانا يهوي شو كامل المؤمنين في الحال آسان تمشي نيك عمل تكنا اور بيجي آسان امید سوچي خوف تي آسان كما قال الله سبحانه وتعالى اتبع الله تعالى فرمان شو والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة تم لوك يما سد ديوان تي تم ديوان شي اور تهم دل آسان تو خوف زده انهم الى ربهم راجعون कि تمن شي يم چیز خوف آسان कि اش ربس كن واپس گسن कुछ तो أي يقدمون ما يقدمونه من عبادات وطاعات تمشي موت سوزا عبادات أو نيك غامي وقلوبهم خائفة تمن ما قد دلس مز خوف أصلا أن ترد عليهم أعمالهم يسعني عملنا سجى سن ردي نكرم فيصيبهم بعد ذلك عذاب من الله والأشياء سويت قد الله ترسل عذاب أصلا المسألة هو عبادة كريد قصنا أك إنسان بعد تحكون بانكين بلكي إنسان قص خوف أصلا كي يم كاتون كي رب قص هو قصص أميت أصلا رب كريد قبول لكن هو قصص خوف تي أصلا كي الله تعالى قص نيرات كرم فهذه صفة عزيمة من صفات عباد الرحمن إيش الرحمن سند البندن هندن صفات ومزاك عظيم صفة أنهم يحسنون في أعمالهم وفي الوقت نفسه يشتقون ألا تقبل منهم تمشي بأني عمل بيهتدين بيت كران लेकिन अमे साथ छुट्टी मन आसान बेतर खौफ ये खबर इमगस में कबूल गस नहीं इमगस न रादीन कर समझ فأن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها से रिवायत ونن سألت رسول الله मैं को सवाल رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية آية اسمه تدي والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يعني ما تلقاش يمتم كان كرانش يمتم كرانش और तो छुट्टी मन दिलस मस क्या आसान खौफ ونن मैं को सवाल أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون يجاز تملوك يم شراب جوان اور زور كران شي من خوف اسا چه سدي كتا فرمان رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمو لا يا بنت الصديق وانا رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمو اي صديق سكور نا ايشو ابو بكر الصديق سكور ازاي ونس اي صديق سكور نا ولكنهم الذين يصومون ويصلون يمشي تيم يم روز ثوانچي और नमाज पढ़ांचे वह यतसद्दक़ून और सदका करांचे वहुम यखाफून अल्ला तुक़बल मिन लेकिन खौफ चुक आसान की ये खौफ चुक आसान खबर इन गसना इसने शरात गसन खबर गसना कबूल के ना उम्मीद से खासा लेकिन खौफ चुक आसान खबर इन गसना में कबूल के ना कबूलियत इसमें तरीक खौफ आवाज़ समझ मसला वो इशू नियत अमल करने लेकिन पच्चीस इतना और पन्ने नियत अमलन पर क्या बल्कि हमेशा इस खौफ हालत में ऐसे बेड़ बेच पढ़ने ना ज़ा बेड़ बेच قال الحسن البصري حسن البصري رحمة الله عليه فرمان وشو حسن البصري क्या फरमा وانا المؤمن جمع احسانا وشفقة وانا مؤمن شو جمع करन احسان तो शफका احسان को يشروط عمل करन लेकिन होर شو خوف اس والمنافق جمع إساءة وأمنا منافق شو جمع करन बुरा عمل तो बेश आसान ये अमन असमत परवाह शन के इसका सभी वर्ग स्टी काला की नहीं जानतस ना समझना मुनाफिक शो माना मुमिन करन रुच عمل के होर कैश आसान خوف लेकिन मुनाफिक कैश करन सो बुरा अमल आसान करा लेकिन होर आसान अमन सदन तिजी जानती दरवाजे पर तंशी एक अंदर ثم تلا الحسن بذكر حسن بصري سبن ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون ها مؤمنا هي صفتنا قد افلح المؤمنون رب فرمان شو क्या ये मासा पानीस यानी इम रब से खशियत से क्या आसान है خوف اسمه आसान है مؤمنا هي नमाज गुजारन है सिफत وانا فالمنافق والعياذ بالله يسيء العمل وانا منافق شو الله ترسم پناه من ذو استنيشي سو برا عمل کران وهو مع ذلك آمن من عذاب الله غير مشفق برا عمل کرنا باوجود شو امن اسمه آسان تمشي الخوف آسان بخلاف المؤمن مؤمن خلاف فإن الخوف من عذاب الله يكون زاجرا له عن اقتراف المعاصي مؤمن شو اثر رب عذاب خوف ايش انسكا ركاوट बना कर निश बनहन ارتكاب करने निश كما أن الرجاء لرحمة الله سائق له للإزدياد من الفضائل والقربات خوف شو سرقة ما بركة منيش और उम्मीद से खींचा को कुछ पता रुत रुत कामी ज़्यादा
أصلا مثل قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. Allah Taala farmoqchi Surah Bani Israil mananchu gimana hasati Allah Taala travit manganchu tim asa pan Rabbsiz ibadat karan और tim छ आसान छांडा रब सुन कुर्ब यह रब सज नजदीकी छांडान अयहुम अकरब कुस युस करीब त छुना रब सु आसान छांडान बह ओसुस बेहन करीब गसुन व यरजून रहमतहु तिमन छ रब सज रहमत उम्मीद आसान व यखाफून अदाबहु तिम छ रब सज अदाबस खोचान आसान इन्ना अदाब रब्बिका काना महबूरा बेशक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहंदिस रब सुन अजाब हसा छ सु यताक इंसान खोचुन गेस कुरान क्या कर क्वालिटी दी है जिम मुकर्रब बंद छ तिमन क्या छ आसान तिम छ ज्यादा ज्यादा कुर्ब यसा करो तिम छ पस्त रोजन और बेश तिमन उम्मीद ते आसान और खौफ ते आसान वक़ौलु इबादिर रहमान في دعائهم السابق وانا عباد الرحمن من دعاء كنا ربنا زيد مثلا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم يمشي رب اسنش حتى جهنم عذاب وانا يتضمن ايضا وشو اقو ان دوه ما طلب شو رب جهنم عذاب بس كايزن اس داخل وانا الدعاء اسمه شيء ايمان الدعاء بصرف الاسباب المفزيه الى عذاب النار وشو كي يليش دعاء شنو رب اسكن رب اسنش حتى جهنم عذاب ما طلب جو اسكرزن تات داخل وانا بيچ ات مز يت ايمان رب تم اسباب تثلز اسنش دور يم جهنم اسنا باتنا اسمج جو جهنم استن كم چیز باتنا نس بر كايم رب بر كايم تثلز اسنش دور بالتوفيق للعبد عنها يكشا يعني الله تعالى كم زري رب شي ما رب بالتوفيق الفرد عنها رب دي من توفيق يمكن روزا امر شيء دو كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بشو يدوا غسياد قرن وري اسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم نشو صحيح ثابت أنه علم عائشة تموهش لو بس عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن تدعو فرمهوش يدعو إزماغا ليش ما استمعون ديري شو دعاء كاش أم بتشن ضرورت في إنسانس ونال اللهم إني أسألك الجنة ربا بشتي جنة مغان وما قرب إليها من قول وعمل ربا يستب كحت اور عمل में जन्नत अस करीब बात नहीं सोच से मगान وأعوذ بك من النار بشتي النار نشي पनाह मगान वमा कर्रब इलाहा मिन कौलिन अव अमल और बिस्म तनिष्ट पनाह मगान इसमें नारस्ताइन का कहत और अमल बिके जरूर ये दुआ से याद करो और 50 मुतलिक अमल वक़ौलुहुम इन अज़ाबहा काना गरामा इनका इस पतान बेशक अनु अज़ाब जो गराम मतलब क्या को आई दाइमन मुलाजिमन शदीद जिस दाइश और शदीद जो और इसे बस लाजिम रोई इन्नहा साअत मुस्तकर व मुकामा आई बीसल मुस्तकर व बीसल खुलू मुस्तकर क्या वो कैसा टाइम अस खतर अगर इस ताव ये बदतरीन है ठिकान और इस हमेश तक मजा उठाओ तो मिशन खतर ये बदतरीन जहन्नम में अगर कस नफरस त्रावन ना दिन रजा गामई वशमुद आस तबिस त्रावन अकल जहन्नम में और खालनस वापस वनस चवुष्ट जा खुशी दुनिया में सो जनी खुशी आके गद सीरियस बे सोरे दुनिया में असल मसला गुस्ती इश इबादुर रहमान ने दा खुशी इन जहन्नम में कोतान और ये दिन जहन्नम में कोतान तिमिष्टिमो कान दूर रोजा इन तिमन कोत वातनावन जहन्नम است और कर तो पाने में फस कम कम कान जहन्नम است वातनावन तिमन शूर रोज वो कछ खुसूसियत छे तरीम खुसूसियत पर विश्व पर बे आगज लेकिन मो कदु दोन गुंतन था